Вітаем вас! І працягваем добрую традыцыю нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Лена Каверзіна і Павел Летаў. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. Сёння ў праграме. Далучымся да мерапрыемстваў, што прайшлі да 20-годдзя новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Агучым палітру праектаў 4-го міжнароднага фестывалю «Свята льну. Родная модная». Паслухаем мелодыі жыцця па матывах грамафоннай музыкі ваенных гадоў у мінскай гарадской ратушы. Узгадаем творчы шлях Олега Аўдзеева на вечары, прысвечаным 100-годдзю з дня нараджэння заслужанага дзеяча мастацтва ўкраіны. Убачым прыгажосць керамікі раўнін Джун-Юань у Нацыянальным мастацкім музеі. Даведаемся, чым будзе здзіўляць 18-й міжнародны фестываль «Вянок дружбы» ў Бабруйску. Завітаем на рэпетыцыю спектакля «Замак Альшанскі» у Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. І гэта не ўсе тэмы выпуску. Заставайцеся з намі. Сярэдзіна лета, доўгі дзень ці першы дзень лета. Сёння адзначаецца дзень летняга сонцастаяння. Гэта астранамічная падзея, пры якой сонца дасягае найвышэйшай кропкі адносна нябеснага экватара. Лічыцца, што гэты дзень ахутаны асаблівай энергіяй і магіяй. А яшчэ дата адметная тым, што дазваляе назіраць самы доўгі дзень і самую кароткую ноч у годзе. Палюбавацца прыгожымі відамі Мінска ў такі чароўны дзень можна на агляднай пляцоўцы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. На гэтым культурным тыдні адзін з галоўных архітэктурных аб'ектаў сучаснай Беларусі адзначыў сваё 20-годдзе. Да знакавай даты ва ўстанове ўзладзілі шэраг мерапрыемстваў. Сярод іх выстава «Кніжныя коды». На ёй прадстаўлены рэдкія дакументы і фотаздымкі, якія распавядаюць пра гісторыю стварэння алмазаведаў. Таксама ў экспазіцыі арт-кнігі і прадметы мастацтва, якія дэманструюць эвалюцыю майстэрства кнігавыдання. Падчас адкрыцця мерапрыемства адбылося ўручэнне прэміяльных чытацкіх білетаў самым актыўным карыстальнікам Нацыянальнай бібліятэкі. Но мы решили поощрить тех, кто приходит в библиотеку часто, кто считает это своим местом притяжения. И многие, скажем, приходят даже просто проводить здесь время за своим компьютером, потому что здесь удобно, комфортно, просторные залы и так далее. Поэтому эти билеты дают возможность воспользоваться самыми активными нашими библиотечными услугами бесплатно. Нацыянальная бібліятэка Беларусі – гэта не проста храм кніг, а сапраўдны цэнтр інтэлектуальнага жыцця краіны. Да 20-годдзя сучаснага будынка там прайшлі гучныя чытанні, бібліяэфір у Алмазе. Падчас іх можна было пачуць творы айчынных класікаў і сучаснікаў у выкананні артыстаў і дыктараў беларускага радыё. Чытачы галоўнага кнігасховішча краіны змаглі сустрэцца з вядучымі першага нацыянальнага канала беларускага радыё і канала «Культура». Цікавасць да літаратурнага слова, да літаратурнай дзейнасці у новага пакалення вельмі і вельмі вялікая. І мы лічым, што ў гэтым, канешне ж, заслуга і нашага радыёвяшчання, таму што, ведаеце, нашаму радыё ўжо 100 гадоў, але ж пачыналася яно менавіта са слова, з мастацкага слова. Таксама на гэтым тыдні Нацыянальная бібліятэка краіны пераўтварылася ў пляцоўку летняга адпачынку. Праект «Біблія лета» прапанаваў здзейсніць займальнае падарожжа па старонках кніг разам з сябрамі Саюза пісьменнікаў Беларусі. Удзельнікі абмеркавалі міфы пра Мінск, апошнія літаратурныя тренды і карысныя парады для аўтараў-пачаткоўцаў. У нас есть традиционный формат «Библионочек», который собирает множество людей, а это вот такой пробный эксперимент. Решили сделать летний праздник для гостей и жителей столицы. У кожнага чалавека свае зоркі. Адным яны паказваюць шлях, для іншых гэта ўсяго толькі маленькія агеньчыкі, пісаў Антуан де Сент-Экзюпері. Новыя зоркі сярод паэтаў паспрабавалі запаліць падчас літаратурнага батла, што прайшоў у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Прыняў удзел у мерапрыемстве і наш карэспандэнт Алесь Мойскі. Можна было пачаць банальна са слоў. У Нацыянальнай бібліятэцы зладзілі літаратурны батл. Але давайте паспрабуем паўдзельнічаць у ім і распавесці знутры. Для гэтага спачатку трэба зарэгістравацца. Для рэгістрацыі неабходна было запоўніць заяўку на сайце алмазаведаў. Некаторыя гэта зрабілі лёгка і проста з мабільнага тэлефона. Неабходна было пазначыць звесткі пра сябе і прымацаваць уласны твор, які плануеш прачытаць. Але ёсць абмежаванне па часе выступлення, што некаторых канкурсантаў збянтэжыла.
А скажите, калі ласка, вот вы рыхтуетеся, у 3 хвіліны трэба ўкласці выступление, Это уже не войдет, это уже потом будет, если захотят. а у 3 хвіліны што ўклалі? А у 3 хвилины мои стихи, так как я крымчанка, про Минск, про природу, про облака. Вот это все мое, и у меня уже больше 60. Это вас так уразіло, што вылілася ў вершы? Да. Я ў сваю чаргу абраў адзіны верш, затое самы вялікі, акурат на 3 хвіліны, і прадставіў яго на суд аўтарытэтнага журы і гледачам. Люди не листуются по почте, а сыплют статусами в интернете. Я люблю, як и ты, ломать узаконенные громадством тренды. И мы пишем одному листы. Я отдаю перевагу газете, а ты любишь фильмы и не чекаешь от их хэппи-эндов. У складзе журы былі прафесійныя пісьменнікі, якія дзяліліся сваім вопытам, раілі, дзе можна надрукаваць творы пачаткоўцам і выказвалі парады ўдзельнікам літаратурнага батла. Адчуваецца, што самае галоўнае, чаго не хапае, гэта досведу і ведання глебы. Глеба – гэта класіка, наша класіка, калі говорить, нацыянальнай паэзіі, класіка сусветнай паэзіі. Тому што толькі засвоіўшы глебу, засвоіўшы класіку, паэт можна адштурхнуцца і нешта зрабіць сваё адметнае. І спяшаюцца, я заўсёды прывожу прыклад свой. Максим Горький сказал, что такое литературный поспех. Талент – это только 20%. А 80% – это каторжная праца над образом, над радком, над строфой. Па выніках галасавання журы і глядацкай сімпатыі 26 вопытных аўтараў апярэдзілі маладыя паэткі, як Сафія Шванкоўская. Самая юная ўдзельніца Сафія Шасцілоўская з Маладзечна. Усяго 12 гадкоў, але яна таксама сярод прызёраў конкурсу. 17 красавіка на Матулін дзень нараджэння напісала першы верш. Ён называецца «Чарнобыльскі след». Гэта быў вялікі перапынак, калі ўсе школьнікі абедалі ў сталовай. А ў мяне прыйшло натхненне, і я напісала гэты верш. Другі верш я напісала 2 мая 2026 года. Ён прысвечаны 80-летию Победы и моему прадеду. А мамино сердце в бою защитит, и пуля врага мимо деда летит. Сражался геройски мой прадед в бою, друзьям под гармонь пел он песню свою. На самой справе літаратурны батл у нацыянальнай бібліятэцы лепш было б назваць вольным мікрафонам або свабоднай сцэнай, дзе творы могуць прачытаць усе ахвотныя. Бо для сапраўднага батлу не хапіла спаборніцтва, калі ў традыцыях рэп-батлаў можна было зарыфмаваць адказ суперніку або скласці верш на пэўную тэму ці ў вызначаным жанры, чым пагадзілася і ўдзельніца першага рэспубліканскага форуму маладых літаратараў Паліна Дваранская. Я, шчыра кажучы, першы раз удзельнічаю ў падобнага рода імпрэзе. І мне падаецца, што першы раз, наколькі я ведаю, і ў бібліятэцы ўвогуле ладзяцца падобныя мерапрыемствы. Таму я думаю, што ў далейшым варта імправізаваць з фарматам, штосьці дадаваць, безумоўна, шукаць новых удзельнікаў, і спаборніцтва, безумоўна, пойдзе на карысць. На гэтай зямлі нам не стомна кахаць. На гэтай зямлі пакідаць нам нашчадкаў, зямлю на світанку заўжды цалаваць. Не рушыць ніколі з прадвечных парадкаў. У праграме батла і творчая пастаноўка паэзіі «Чароўныя радкі» ад тэатра паэзіі Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Гэта пастаноўка стала падарункам не толькі да 20-годдзя Алмаза Ведаў, але і для канкурсантаў. Вершы Міхася Пазнякова выканала Вольга Богушынска разам са сваім сынам Робертам і сам аўтар. У нас интересный сюрприз по творчеству Михаила Павловича Позднякова. Мы готовили такой мини-спектакль. Стихи полностью, некоторые с переводами, а некоторые Михаила Павловича. И, конечно, прозвучит и классика Чингиза Айтматова «Проза» от нашего младшего актера театра поэзии. Прихожусь неземная, лепшей и не шукать. И, Матуля, ты святая, што жыццё дала. Сябры журы ўзнагародзілі лепшых чытальнікаў дыпломамі і памятнымі прызамі. Дасталіся яны і Алесю Мойскаму з Алекам Качаном на гэтым культурным тыдні.
Узаемадзеянне культур, захаванне спадчыны і глобальны дыялог у сучасным свеце. Абмеркавалі на гэтым культурным тыдні ў Санкт-Петербургу. Там прайшла першая міжнародная канферэнцыя па ўмацаванні культурных сувязей і развіццю крэатыўных і творчых індустрый. Далучылася да мерапрыемства і беларуская дэлегацыя. На прасторах канферэнцыі прайшлі двухбаковыя перамовы і падпісанне дакументаў. Так, новы мемарандум аб супрацоўніцтве па асобных пытаннях фарміравання спісу сусветнай спадчыны ЮНЕСКО папоўніў партфель сумесных ініцыятыў Беларусі і Расіі. Таксама былі падведзены вынікі сумеснай работы і вызначаны перспектыўныя напрамкі ўзаемадзеяння. Между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Беларуси уже давно проводится совместная работа по продвижению наших национальных ценностей, в том числе и в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И сегодня мы подписали совместный меморандум о подаче совместной заявки на мемориальные комплексы, имеющие непосредственное отношение к Великой Отечественной войне, это Мамаев курган и Брестская крепость. Это будет совместная транснациональная заявка. Прыгожа, стылёва і экалагічна. Мінск на наступным тыдні будзе сустракаць 4-й міжнародны фестываль свята льну «Роднае моднае». З 26 па 28 чэрвеня на пляцоўцы верхняга горада свае калекцыі прадставяць як айчынныя, так і замежныя дызайнеры. Таксама ў праграме выставы, майстар-класы, сустрэчы, конкурсы і семінар. Больш пра палітру мерапрыемстваў, што аб'яднаюць аматараў моды і прафесіяналаў лёгкай прамысловасці, даведалася наша калега Ганна Пантелеева. Валентина Ивановна, приветствуем вас. Вот как бы вы ответили на вопрос, почему лен – материал будущего? Здесь, мне кажется, очень много таких вот ответов. Ну, понятно, что на первом месте это экологичность его, разумная скромность, я бы добавила, и в то же время роскошь несомненная. Мне кажется, что вот лен – это хорошее такое вот отождествление наших вот белорусов и белорусской женщины, вот если говорить о тех, кто больше всего его, наверное, и носит. Там, где надо, мы скромны, там, где надо, мы роскошны. Вот это лен. Впервые фестиваль «Свято льну. Родное модное» прошел в 2023 году. А что давало тогда уверенность организаторам, что он получится? Не было такой уверенности. И не потому, что его поддерживали. Но, с одной стороны, действительно, лен настолько характерен для нас, что нам очень хотелось не только вот такой вот в бытовом плане подчеркнуть его, а именно сделать свято. Лен – это наша и культурная, и историческая, и экономическая ценность. В каких жанрах представлен лен на фестивале? Во-первых, мне хотелось бы, наверное, подчеркнуть, что лен представлен в картинах. И это очень важно подчеркнуть, потому что, когда мы начинали этот проект, оказалось, что работ, на котором вот точно изображен лен, почти нет у наших художников. Поэтому мы в прошлом году провели пленэр. И, мне кажется, та теплота льна и его, я бы даже сказала, капризность и серьезность, и вообще вот очень-очень многие качества художники сумели это все представить. Итак, лен на рисунке. Лен, естественно, в одежде. Лен в сувенирах. Лен в быту. На какие образы вдохновляет лен участников фестиваля? В этом году мы немножечко изменили концепцию. У нас остался конкурс леночек специально для того, чтобы приучать деток к льну. Так как проекту «Родное модное», в рамках которого появлялся вот этот «Свято льну. Родное модное» 5 лет, нам очень хотелось подчеркнуть и показать тех дизайнеров, которые работали на протяжении этих 5 лет в этом проекте. Поэтому у нас будет несколько блоков, и там в первую очередь будет, естественно, одежда. Есть дизайнеры, которые подчеркивают роскошь льна, усиливают его соломкой, вышивкой, в том числе золотой вышивкой. И лен – это наша национальная черта. Поэтому нам очень хотелось бы показать, и вот это одна из задач, что лен входит обязательно в наши национальные костюмы, и он продолжает существовать в таком осовремененном, что ли, национальном костюме. Вот это осовремененный национальный костюм вместе с льном, он тоже вдохновляет дизайнеров. Ищем эти элементы, которые, с одной стороны, будут понятны, что они современные, а с другой стороны, будет понятно, что они отсылают нас к истории
и к вытокам, откуда и возник, в общем-то, этот проект. В целом, в каких номинациях в этом году соревнуются дизайнеры? Это промышленная, там, например, коллекция или авторская коллекция, этноколлекция. Но мы добавили, например, лучший эскиз, лучший образ, может быть, лучший современный вот образ. И в данном случае мы будем просить даже наших экспертов оценивать именно вот особые, может быть, элементы. Может быть, даже не всегда вот всю коллекцию, а вот что с их точки зрения необходимо дальше развивать, может быть, на что делать акцент, чтобы это входило в общую такой вот в обиход массовый. Особенность фестиваля – это демонстрация льняной коллаборации с зарубежными дизайнерами. Продолжится ли традиция в этом году? У нас были вот совместные коллекции с Россией. У нас есть коллекция, которая вот тоже в этом году будет представлена молодых дизайнеров из разных стран. Они хорошо очень показали себя, в том числе и вот Гродненский. Вот недавно был фестиваль, они уже даже частично обкатали эту коллекцию. Она произвела очень приятное такое впечатление на всех. Специальную коллекцию будут делать Барановичский колледж и колледж из Казахстана. Что касается вот этих наших замечательных дизайнеров из разных, повторюсь, стран, наших партнеров, они как-то его дополняют своими национальными какими-то элементами, национальным подходом и всегда это вот какое-то платье там, или там какой-то костюм, ты понимаешь, что он сделан другим дизайнером. Может быть, даже и поймешь, каким, из какой страны. Что представляет собой интерактивная часть фестиваля? Есть всегда мастер-классы, которые будут и в данном случае показывать, что можно сделать своими руками из самых простых элементов. Будет такой интерактив стилец-терапия. Каждый может подойти, посмотреть, померить, приобрести тоже он может. Но нам очень важно, чтобы состоялся разговор дизайнеров и тех, кому что-то дополнительно интересно. И у нас еще будет битва портных. Словосочетание, оно позволяет уже так представить более или менее, как это будет происходить. Я надеюсь, это тоже будет интересно и поучительно. И дальше пойдет в народ, как обычно это все происходит после наших мероприятий. Заўтра Беларусь адзначыць адну з самых сумных дат у календары. Дзень усенароднай памяці ахвяр вялікай айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. 22 чэрвеня, 85 гадоў таму пачалася Вялікая айчынная вайна. Адзін з першых удараў ворага на сябе прыняў гарнізон брэсцкай крэпасці. Абарона працягвалася 32 дні. Многія беларусы лічаць сваім абавязкам у ноч з 21 на 22 чэрвеня прыйсці ў мемарыяльны комплекс. Каб узяць удзел у памятных мерапрыемствах, у абласны цэнтр прыязджаюць і госці з-за мяжы. Традыцыйна у брэсцкай крэпасці на досвідку адбудзецца мітынг рэквіем з ускладаннем кветак да вечнага агню і ваенна-гістарычная рэканструкцыя абароны цытадэлі. Эпізоды трагічных падзей адновяць каля 1000 чалавек. Будуць задзейнічаны рэтратэхніка, кавалерыя і авіяцыя. У мінскай гарадской ратушы напярэдадні дня усенароднай памяці ахвяр вялікай айчыннай вайны і генацыду беларускага народа зладзілі музычна-харэаграфічную праграму «Мелодыі жыцця» па матывах грамафоннай музыкі ваенных гадоў. Мерапрыемства падрыхтавана ў межах супрацоўніцтва з Ніжагародскім дзяржаўным гісторыка-архітэктурным музеем-запаведнікам. Там больш за 7 гадоў збіраюць тэхніку гуказапісу. Сярод экспанатаў ёсць і рэдкія экземпляры кружэлак 1940-х гадоў. У праграме ў выкананні лаўрэатаў міжнародных конкурсаў прагучалі вядомыя песні і мелодыі ваеннага часу. Некаторыя з іх былі праілюстраваны харэаграфічнымі нумарамі. Яркім дадаткам сталі грамафонныя гісторыі і відэашэраг пра падзеі Вялікай айчыннай вайны ў Мінску і Нижнем Новгороде. Это такой, знаете, очень хороший пример, когда музейщики находят не традиционные какие-то вот всем привычные формы сотрудничества, а показывают что-то новое, что-то самобытное, то, что вот можно заинтересовать. Пазнаёміцца з пісьменнікамі, чыя творчасць звязана з гераічнымі старонкамі Вялікай айчыннай вайны, прапануе выстава «Зямля Урала. Калыска натхнення. Літаратурныя галасы Башкартастана» у Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. Гэта перасоўная экспазіцыя, прысвечаная спадчыне згаданай аўтаноміі Расійскай Федэрацыі і сяброўскім сувязям паміж Беларуссю і Башкірыяй. Выстава прадстаўлена Нацыянальным літаратурным музеем Рэспублікі Башкартастан. Уся выстава пазнаёміць наведвальнікамі з культураю
мурала з яе краявідамі, у тым ліку, традыцыямі. Усё пачынацца будзе з эпасу, і вось так па чарзе 7 тэматычных зон. У канцы нам ўжо прадставяць сучасную літаратуру, у тым ліку тыя праекты, якія адбываюцца вось зараз. Ён умеў здымаць і пейзажы, і інтэр'ер, і твары акцёраў, валодаў камерай як жывапісец. Да стагоддзя з дня нараджэння заслужанага дзеяча мастацтва ўкраіны Олега Аўдзеева ў беларускім дзяржаўным архіве музеі літаратуры і мастацтва адбыўся вечар памяці кінааператара. Ён працаваў на кінастудыі «Беларусьфільм». Менавіта ён зняў такія карціны, як «Дзяўчынка шукае бацьку», «Крыніцы», «Ваўчыная зграя», «Дачка камандзіра» і «Раман імператара». У дзень нараджэння свайго бацькі сустрэўся з гасцямі мерапрыемства Ігар Аўдзееў, кінакрытык, сузаснавальнік музея гісторыі беларускага кіно. Якім захаваўся ў памяці дзеяч культуры Олег Аўдзееў, распавёў і калега Пётр Крывастаненко. Как художник он видел и окружающую среду, и человека мог с определенного ракурса снять, не просто как фотографии на паспорте, а с определенного ракурса, чтобы проявить его характер. Или природу снять таким образом, чтобы она оказывала драматургическое какое-то воздействие на зрителя. Упершыню ў сценах нацыянальнага мастацкага музея побач з мэтрамі выпускнікі мастацкага факультэта Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў абаранілі свае дыпломныя работы. Свае праекты будучая творчая эліта краіны распрацоўвала цэлы год. Сярод тэм легенды і міфы, патрыятычны напрамак і ваенная лірыка. Выбор упаў на нацыянальны мастацкі музей не выпадкова. Некалькі работ па рэстаўрацыі выкананы на базе музейных фондаў. Была такая цель – отреставрировать раму идентичную, которая вот здесь вот представлена, и написать копийную работу, икону, которая и находилась в этой раме. Соответственно, вот на этом вот алтаре. Как бы мой диплом – это просто фрагмент, только без оригинальной иконы. Таксама ў нацыянальным мастацкім музеі на гэтым тыдні адкрылася выстава «Дух і прыгажосць керамікі раўнін Джунюань. Мастацтва правінцыі Хэнань». Убачыла фарфор, які захоўвае старажытныя традыцыі паднябеснай наша карэспандэнт Алеся Давідовіч. Сёння фарфор – неад'емная частка культуры Китая. З часоў дынастыі Мін ім займаліся ў імператарскіх майстэрнях. Да гэтага часу вырабы ствараюць у тых жа печах і месцах, дзе іх выраблялі стагоддзямі. А зараз з'явілася магчымасць убачыць гэтае мастацтва ў Мінску. Выстава стала чарговым пацвярджэннем высокага ўзроўню беларуска-кітайскага ўзаемадзеяння ў гуманітарнай сферы. Краіны звязваюць цесныя адносіны. Не менш важным напрамкам застаецца культура. Цяперашняя экспазіцыя дэманструе высокі ўзровень супрацоўніцтва ў галіне дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Достигнута была договоренность, и сегодня мы можем лицезреть эту прекрасную выставку. И самое отрадное, что китайская делегация, высокие гости подарят данную выставку после ее завершения Национальному художественному музею. Поэтому фонды нашего музея пополнятся еще и керамикой из Китая. Хэнань па праве лічыцца адным з важнейшых цэнтраў фарфоравага мастацтва Кітая. Праз яго майстры імкнуліся перадаць духоўныя каштоўнасці культуры і яе шматвяковыя традыцыі. У творах знайшлі адлюстраванне ключавыя ідэі кітайскай філасофіі. Во-первых, я думаю, что это разные творчества. То есть каждая изделие фарфора, они отличаются друг от друга. Это они оригинальные, единственные в мире. Во-вторых, тут есть очень много сочетаний китайской философии с современностью. Например, вы видите просто вазу очень простую, но то это именно наша философия. Красота в простоте. Есть еще некоторые элементы, которые символизируют силу и энергию, что очень необходимо для современного мира. Поэтому вы на этих изделиях найдете практически все элементы китайской философии. Это сила, это простота, это спокойствие. Но самое главное, я думаю, что это символ счастья и благополучия. У вазе гледачоў прадстаўлена 32 вырабы. Наведвальнікі могуць пазнаёміцца з найбольш вядомымі напрамкамі керамічнага мастацтва, сярод якіх дзюньскі і жускі фарфор, а таксама лушаньская размаляваная кераміка. Паказаныя на выставе работы аб'ядноўваюць гістарычную спадчыну і сучасныя мастацкія падыходы. Наша провинция Хэнань является колыбелью китайской цивилизации. У нас это, короче говоря, у нас эта провинция очень большой, крупная, это культурная, это история.
На экспазіцыі можна заўважыць і дэкаратыўную настольную кампазіцыю адным ударам барабана падняць дух. Гэта прыклад лушанскага фарфору з паліхромнай палівай, а таксама роспісам. Мэта дэманстрацыі нашай хэнаньскай керамікі на гэтай выставе ў першую чаргу культурны абмен. Кераміка служыць тут мовай дыялогу. У будучыні гэта будзе садзейнічаць паглыбленню культурнага абмену дзвюх краін і ўзаемапранікненню кітайскіх і беларускіх традыцый. Адна з вас на выставе цалкам пакрыта нябесна-блакітнай жусткай палівай. Стрыманая прыгажосць формы і глыбокі сімвалізм дэманструюць дух эстэтыкі эпохі Сун. Праз гэтую працу я імкнулася падарыць беларускай публіцы магчымасць глыбей адчуць непаўторнае хараство фарфору горада Жучжоу. І мне шчыра хочацца, каб гэтая ваза стала сімвалам майго пажадання міру і згоды ўсім людзям нашай агульнай вёскі. Выставу можна падзяліць на два раздзелы. Гэта паліхромныя творы, якія здзіўляюць сваёй складанасцю рэцэптуры і выкананнем, а ёсць і зусім іншы напрамак, з якога і нараджаўся фарфор і яго каштоўнасць. Издавна в Китае существует такое понятие, как дань. Оно переводится у нас как пресность, но речь идет о изяществе через простоту. И, соответственно, произведения, которые лишены каких-либо украшений с нашей точки зрения, на самом деле являются не менее ценными и не менее прекрасными, чем те, которые с первых секунд будут завлекать наших зрителей. Выставачны праект – сімвал далейшага развіцця культурнага дыялогу паміж краінамі. Убачыць шматграннасць традыцыйнага мастацтва Китая можна на выставе ў Нацыянальным мастацкім музеі да 28 чэрвеня. Завіталі на экспазіцыю Алеся Давідовіч і Філіп Трафімчык. Нясвіж на гэтым культурным тыдні прымаў 16-й па ліку творчы праект «Вечары Вялікага тэатра Беларусі» у замку Радзівілаў. Калектыў прапанаваў у беларускім Версале 13 разнастайных праграм, уключаючы канцэрты ў тэатральнай зале, старажытную музыку ў касцёле Божага Цэла і маштабныя пастаноўкі ў двары замка. Здесь все гармонично. И музыка, и, в принципе, оперный жанр, и стены замка, и ты попадаешь в вот этот какой-то праздник, где все сложилось к тому, чтобы тебе получить максимальное наслаждение от искусства, от архитектуры. Бабруйск рыхтуецца сустракаць гасцей і удзельнікаў 18-га міжнароднага фестывалю «Вянок дружбы». Гасцямі маштабнага свята, якое пройдзе з 25 па 29 чэрвеня, стануць каля 5000 удзельнікаў творчых калектываў з Беларусі, Расіі, Азербайджана, Арменіі, Колумбіі, Мексікі, Турцыі і іншых краін. Пра асаблівы смак і каларыт форуму, праекты, што сталі традыцыйнымі, а таксама пляцоўкі, на якіх разгорнецца свята, даведаўся наш калега Дмітрий Карась. Владислава, приветствуем вас. Здравствуйте. Фестиваль национальной культуры «Венок дружбы» в Бобруйске. Сегодня повод для нашей с вами встречи. Уже с историей фестиваль международный. Кто в этом году ожидается среди участников? Как всегда, очень интересные участники. У нас будут и из Армении, и Азербайджана, и даже из Колумбии, из Турции, из России, безусловно, из самой Беларуси, из Индии даже будут. Даже будет очень интересный номер от цыган, от белорусских цыган. Вот даже такая вот палитра у нас красок на венке дружбы. В этом году как вы решили скреативить? Чем будете удивлять? Вы знаете, мы решили очень обыграть вот этот венок. Венок, этот круг, это соединение, это общее какое-то единение в одном любимом народном творчестве. Поэтому у нас и сцена тоже, она своеобразная. У нас зрители располагаются по всей площадке. То есть нет какой-то стены, которая бы отделяла сценическое пространство от зрителей. И сцена сама представляет собой круг, вот этот венок, на который выходят наши артисты, выходят наши участники. И даже поворотный круг крутится на сцене для того, чтобы показывать все время наших участников с разных сторон. И зритель, вот как на большом стадионе. На праздник, да, приезжает очень много городов-побратимов, именно городу Бобруйску. Поэтому вот где-то 15 городов – это города-побратимы. Мы даже специально делаем такой номер, где все города-побратимы собираются на сцене и будет звучать премьерная песня про города-побратимы. То есть такой знаковой песни, что ли, гимна фестиваля еще не было? Безусловно, есть. И он тоже будет звучать на самом открытии. И даже открытие будет очень интересно. Мало того, что соберутся наши все участники, наши команды, придут официальные лица, которые откроют этот фестиваль. Но мы сделали так, что специально будет кинетическая конструкция, которая с потолка этой ледовой арены спускаться. А это тоже своеобразный огромнейший венок. У каждого из участников будут ленточки в руках.
цвета того флага и той страны, из которой они приехали. А наши официальные лица, конечно, будут представлять Беларусь. Они будут с лентами красного и зеленого цвета. Все будут подходить к этому общему венку и вплетать эти ленты в этот общий венок. Этот венок поднимется наверх, и вот так 5 дней он будет освещать наше пространство, сплетенный этот венок со всеми этими лентами. А в финале мы тоже делаем интересное действие. Этот венок спустится, все наши участники к нему подойдут, поворотный круг сцены будет крутиться, они где-то так рандомно, кто где остановится, и они подойдут и возьмут ту ленту с этого венка, которая будет напротив них. Они увезут с собой эту ленточку, может быть, чужой страны, но с памятью, что они были на таком действительном фестивале единения. А я правильно понял, что вот на протяжении 5 дней город, конечно, празднует, и вот эта ледовая арена тоже это такой эпицентр событий, то есть каждый день там что-то. И ледовая арена же располагается в самой Бобруйской крепости, в самом ее центре. Да. Конечно, она будет вот таким центром притяжения, будет работать как открытая сцена, так и сцена внутри арены. И все время на протяжении 5 дней будут все время события. То там выступает Балаган Лимитед, то там Марина Девятова, то там выступает открытие-закрытие. Молодежная дискотека даже там до 2 часов ночи будет. Все вокруг вот этого вот нашего общего действия. А за эти годы сформировались какие-то традиционные уже моменты, которые повторяются из года в год, и в этом фестивале также будут показаны? Ну, безусловно, будет звучать и гимн фестиваля, будет и шествие. Мы специально делаем такое шествие, где собираем все наши команды, все участники этого фестиваля. Они собираются, они возлагают цветы к нашим памятным местам. А потом делают такое большое общее шествие с самой ледовой арене, вместе объединяться. Это, наверное, первый момент, когда они вместе объединятся. И возглавлять это шествие каждый будет девушка, которая держит такой небольшой пока веночек, с которого тоже свисают ленты той страны, из которой приехали наши гости. Во время этого шествия будут интересные локации, рассказывающие там и про Бобруйскую крепость, и про Бобруйский театр интересный. И даже про самого Бобра тоже будет такая локация. Наши герои пройдут этим шествием. Мы немножко его театрализировали, сделали в этом году более, наверное, масштабно, интереснее, но и познакомиться с историей самого города. Жители Бобруйска говорят, фестиваль – это лучшее время года. Это правда? Безусловно. Во-первых, город красивый. Да, и жители в нем очень искренние, очень красивые, очень гостеприимные. И понятно, что как любой гостеприимный житель хочет принимать гостей. А здесь много гостей приедут со своим колоритом, со своими песнями. Безусловно, город будет жить вот этими красками лета, вот этим настоящим нашим венком дружбы. Сонца ў зеніце, летнія вакацыі. У беларускім дзяржаўным цырку на гэтым тыдні прадставілі новую праграму «Фіеста», дзе манеж ператвараецца ў плошчу маляўнічага карнавалу, а кожны нумар – гэта выбух эмоцый, смеху и захаплення. Уникальная программа, потому что присутствуют артисты буквально со всех континентов. Это Европа, это Латинская Америка, ну и, конечно же, артисты Белорусского государственного цирка. Как это без них? Вот. И на сегодняшний день мы услышим и итальянскую речь, и латиноамериканскую музыку, которая будет звучать у нас. То есть будет зажигалочка такая, что, в общем-то, представлены все жанры. Ёсць гісторыі, якія нібы чакаюць свайго часу, каб ізноў выйсці з ценню стагоддзяў. Легенды ажываюць, старадаўнія сцены пачынаюць захоўваць новыя таямніцы, а старонкі любімага рамана знаходзяць голас, святло і рух. У Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы ідуць рэпетыцыі спектакля «Замак Альшанскі», сцэнічнага ўвасаблення аднаго з самых загадкавых твораў Уладзіміра Караткевіча. Пакуль гледачы толькі прадчуваюць прэм'еру, наша карэспандэнт Лізавета Лапіна ўжо адправілася ў падарожжа па лабірынтах памяці, легенд і чалавечых лёсаў. Якія таямніцы рыхтуе новая пастаноўка у наступным рэпартажы. Дзівосная, містычная, нават самая неверагодная гісторыя, якая толькі адбылася на зямлі беларускай у апошняй чвэрці 20-га стагоддзя. Як кажа сам галоўны герой гістарычна-дэтэктыўнага рамана Уладзіміра Караткевіча Антон Косміч. Якія падзеі ляглі ў аснову знакамітага твора і як яны ажыццяўляюцца на сцэне, даведаемся зараз. «Чорны замак Альшанскі» – апошні буйны раман Уладзіміра Караткевіча, напісаны ў 1979 і выдадзены годам пазней. Гэта сапраўды адзін з найбольш значных і ўплывовых твораў беларускай літаратуры, па якім быў створаны фільм.
Новае ўвасабленне рамана рэалізоўваецца і ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы, дзе праходзіць актыўная падрыхтоўка да хуткай прэм'еры. Арыгінальная пастаноўка рэжысёра Дэвіда Разумова зроблена ў стылістыцы неануара. Ён спалучае адначасовы дэтэктыў, трылер і нават хорар. Праз містычнасць, загадкавасць, характэрная дадзенаму жанру, перадаецца не толькі агульная эстэтыка месца і часу, але і ключавы пасыл. Главное – это тема и идея. И для меня тоже вот это самое главное – внутренняя вот борьба человека, борьба, его постоянная борьба. Он, то есть за справедливость, за любовь, за мораль, за правду. То, за что борется главный герой. И весь этот мир, он пытается сломить главного героя, уничтожить его. А он продолжает бороться. Так, асноўным персанажам з'яўляецца навуковец і гісторык Антон Косміч, які ўзяўся за даследаванне Чорнага замка і гістарычных звестак, каб знайсці ісціну, разгадаць таямніцу мінулага. Адпраўным пунктам для яго стала смерць лепшага сябра героя Мар'яна Пташынскага праз унікальную кнігу, дзе пад адной вокладкай былі сабраны Евангелі князя Слуцкага, Евангелі Цяпінскага і статут 1580 года. Праз уласную трагедыю і незразумеласць, таямнічасць гісторыі, сюжэт пастаноўкі набывае асабісты характар, а сам спектакль становится быццам споведью. У меня здесь будет гарнитура, чтобы как бы я не на посыле, грубо говоря, да, работал и играл Гамлета, а это все-таки вот какая-то внутренняя история. А так как сцена большая, это не камерная история, поэтому вот мы как бы пытаемся внутренние моменты сделать все-таки их интимными. Ну, конечно, во мне это есть, я уверен, я чувствую это, просто это по-другому и что-то новое для меня. Перадаць унутраныя перажыванні, сумненні, расчараванні, страхі, пераканаўчасць героя гледачам дазваляюць як візуальна-светлавыя рашэнні, так і розныя акцёрскія прыёмы і тэхнікі. Основным приемом, на котором строится спектакль, является апарт. Апарт, то есть прямое обращение актера к зрителю. То, на чем и строится повествование оригинального романа. Роман написан от первого лица, от лица главного героя. И точно так же мы ведем вот это повествование через апарт, который местами... Вот он заканчивается, начинается драматическая сцена. Потом снова мы возвращаемся в апарт. Иногда этот апарт подкреплен какими-то пластическими этюдами на фоне. Стагоддзе гэта пачалося ў 1481, гэта год змовы Михайла Алелькавіча, князя Слуцкага і іншых. Як і першакрыніца, спектакль багаты на другарадных герояў, якія значна ўплываюць на ход гісторыі і думак Антона Косміча. Нават самыя бездапаможныя на першы погляд персанажы, якіх увёў у твор Уладзімір Караткевіч, маюць сваё месца ў развіцці сюжэта. Такім, напрыклад, з'яўляецца Людвіг Лапатуха, які стаў жывым архівам ваенных часоў. Это местный сумасшедший из Ольшан. Он убежал из-под расстрела в 1944 году. И вот он единственный из своей семьи, кто остался в живых. И поэтому у него произошли такие, так сказать, духовные и физические, и моральные проблемы. И сам по себе герой довольно-таки сложноватый, потому что моментами не понимаешь, что делать, что у этого человека могло твориться в голове. Некаторыя з герояў знаходзяць увасабленне ў сне Антона Косміча. Так, перад галоўным героем усплываюць падзеі 17 стагоддзя, дзе фігуруе сям'я Альшанскіх і шляхціц Греміслаў Валюжынічь. Где Гремислав Валюжинич, там тоже как бы сон, опять же, мистика, опять же, какая-то размытая история, нет ничего такого внятного, можно так сказать. Ну, как бы нет, для зрителя оно будет внятно, но, в принципе, сама атмосфера такая затуманенная. Звязаны з гісторыяй сям'і Альшанскіх яшчэ адзін персанаж – Вітаўт Шапок-Лавур-Лганоўскі. Гэта лекар-псіхіятр, галоўны антаганіст твора, які захаваў таямніцу свайго княжацкага паходжання. Он обладает и гипнозом, и влиянием на людей, что мне, кстати, нравится. Надеюсь, будет некий контакт и со зрителем, и вот эту атмосферу передать и загадочности, и некой мистики. Ну и, конечно же, надо смотреть спектакль, чтобы было понятно, что же за персонаж в конце концов. Новы спектакль праз сон, праз успаміны і асоб, у генетычны код якіх закладзены падзеі і вынікі мінулага, спалучае сярэднявечча і часы савецкай Беларусі, прадстаўляе багацце культурнай спадчыны нашай краіны. Аднак у той жа час гэта гісторыя раскрывае і важны пасыл, праблему, якая прывяла да забойства і трагічных падзей у творы. Антон Космич говорит такую фразу: «Той, кто, не памятая минулое, забывая свое минулое, осуджены перажить его безліч разоў».
Вот. На мой взгляд, эта фраза, она основополагающая, и то, ради чего вообще написан этот роман. Зазірнуць у люстэрка таямніц Беларусі і разам з Антонам Космічам знайсці ключ да справядлівасці і праўды можна будзе 30 чэрвеня на прэм'еры спектакля «Замак Альшанскі» у Купалаўскім тэатры, куды завітаюць, як і на гэтым культурным тыдні, Лізавета Лапіна і Ілья Каланіцкі. Мы рады былі пазнаёміць вас з юбілеямі, прэм'ерамі і выставамі гэтага культурнага тыдня. Мы паспрабавалі не толькі расказаць пра іх, але і паразважаць над гісторыяй і сучасным лёсам мастацтва. Далучайцеся да нас праз тыдзень у гэты ж самы час, і мы пазнаёмім вас з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.